Здравствуйте. Здравствуйте. Бабушка, сколько стоит стакан? 200 рублей. О, 200 рублей, да? Может, за 100 продать? Нет, 200. Давайте договоримся за 100. Ну, я же студент. 200 рублей. О, Рустик! Подай сюда. Вот бабушка хочет за 200 продать стакан. Договорись как-нибудь за 100 рублей, а? Алмаға деней, Ey, kavmalı balık hayır, kavmalı. електерген қалай тәмілі көріне. İyi, bugün yedim, bugün yedim. Еней, елдің қабыл хала хатыға дейінді. Yarın bugün de balık kaymasın. Kavutun bunu alıp git. İken tav buluğu, tavfikli buluğu. Ха болығы. Tav bulup durur.